Assalomu barchangizga. Bugun biz sizlar bilan Ronin. Bugungi videolarımızda biz sizlar bilan Godot'ning ishga tuzilmasi, ishinde qanday izohlar bor bugun sizlar bilan prostoy menyu yaratib o'rganamiz. Endi Godot o'tgan savolda sizlarga Godotda qanday yaxshi taraflari bor, nizot yaratsangiz bo'ladi, so'larni aytib o'tdim. O saytdan yuklab olsangiz bo'ladi. Men esa uni allaqachon yuklab bo'ldim. Endi ochamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda create tugmasi orqali zot yaratsangiz bo'ladi, o'yin yaratsangiz bo'ladi. Create tugmasiga bosamiz. Buni endi atib qo'yamiz. Masalan, new game yo'qsagan endi new game or new game 1 deb qo'yik. Endi compatibility deb bosamiz. Bu gitda turaveradi, edit nomi janiq turadi. Create tugmasini bosamiz. Create tugmasini bosdik. Biroz kutamiz. Ko'rib turganingizdek, ishga kirdi. Tövbada ko'rib turganingizdek 2D, 3D satlarga o'tsangiz bo'ladi. Script bu yerga kodlar yoziladi. Bu 2D zatlarning kodlari. Bu yerda esa sahnalar. Personajning sahnasi, menyuning sahnasi, backgroundning sahnasi, вообще hamma sahnalar u yerga joylashgan bo'ladi. U yerdan yaratsangiz bo'ladi. Bas. O'zlarining ichida yana ulardan ham ko'p zatlar bor. Al to'minda esa papkalar turadi, joylashgan bo'ladi. Papkalar inspektorda esa siz nodlarni redaktor qilishingiz mumkin, zatlarni o'zgartirishingiz mumkin. Nod orqali esa siz signal berishingiz mumkin. Masalan, tugmani bassa bir narsa qil degandek. Endi biz esa menyu yaratamiz. Avvalo bu yerdan create new toza papka yaratib olamiz. Menyuning papkasini men uni TCCN deb atayman. At qo'yaman. Endi 2D'ni tanlaymiz. Bo'lgan endi menyu deb at qo'yamiz. Endi bu papkani TCCN papkasini joylashtiramiz. Save tugmasini bosamiz. 2D'ga o'tamiz bu yerda. Bu yerda ko'rib turganingizdek XY o'qi. Bu ko'k yerda bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lgan araliq. Shu yerda bizlar o'yinimizning aynasi bo'ladi. Endi bizlar menyuda yaratib bo'lsak, avvalo bizlar play ham quit tugmalar bo'ladi. Ularni yaratib olamiz. Ularni yaratib bo'lsak, button ssenasidan foydalanamiz, sahnasidan button bosamiz, yaratamiz. Bu yerda button o'rtaga qo'yamiz. Buni bizlar play deb at qo'yamiz. Buni ham play deb qo'yamiz. Adashib ketganimiz uchun enter. To'menda bizlar Zeme overrides'dan fontning razmerini o'zgartirishimiz mumkin. Alps deb qo'yik. Endi buni Ctrl D orqali kopiyalashimiz mumkin. Kopiyaladik. Endi yana play tushdi. Endi buni quit deb qo'yamiz. Quit tugmasi. Bu yerga da quit deb qo'yamiz. Quit. Endi bizlar bu tugmalarni bosganingizda bir vazifani o'rlash kerak. Avvalo sizlarga bir zotni o'rgatayim. Bu run tugmasi. Run tugmasini bossak, bizlar bu proyektimiz ko'rinadi. Zot o'rlamiz. Select current bosamiz. Run berdik. Ko'rib turganingizdek, buttonlar. Play ham quit buttoni. Hali bosganimizda hech narsa o'rlanmaydi. Bizlar kod yozmadik. Endi kod yozuvga o'tsak. Kod yozadigan bo'lsak, bizlar
басқан кезімізде бір вазипаны орындау керек. Оның үшін ноттан пайдаланамыз. Ноттың ішінен preset меню танлаймыз. Connect. Бірінші біздер зат жаратуымыз керек. Скрипт жаратуымыз керек. Скрипт жарататын болсақ, жасыл нәрсені басамыз, менюде басып қоямыз. Create. Біздерге бұлар керек емес. Quit. Preset. Connect басамыз. Көріп тұрғаныңыздай біздерде on quit preset функциясы жаратылды. Енді біздер бұл вазипасын орындау үшін біздер код жазуымыз керек. Оның үшін біздер get3 заттан пайдаланамыз. Get3 .quit. Get3 бұл жүда универсал зат код. Бұлда біздер арқылы функция затлар жазуымыз мүмкін. Ойынды шығып кету, бір нәрсені өзгертіру соңсан. Енді run береміз. Run бергенімізде көріп тұрғаныңыздай, quit басқан кезімізде бұл заттан шығып кету керек. Енді бұл play түймесі орындалу үшін бізде play түймесін басқан кезімізде бір сахна өту керек. Оның үшін плюс басамыз. Бұл жерден level жарата аламыз, таза сахна. Play түймесін басқан кезімізде соған өткету керек. Level жаратып алдық. Енді бұған көрінікті болып тұру үшін таза бір label қойып аламыз. Label. Инспектордан бір нәрсе өзгертеміз. Мәселен level 1 деп қойайық. Бұны центрда, бұлан центрда тұрсын. Діземе overrides'тан font size'ын 60 деп қойайық. Көрінікті болып тұру үшін. Енді біздерде бұл менюда play түймесін басқан кезімізде затқа өткету керек. Сохранить қылайық. Ctrl-S, TCS'ден папкасын сохранитеміз, save, сохранитілді. Енді менюдан бұл түймені басқан кезімізде бұл затқа level'ға өткету керек. Оның үшін оны ноттан preset затын басамыз, сигнал жібереміз. Меню, connect. Енді бұған кодын жазамыз. Жаратып болсақ, get3 .change scanner to file. Енді change scanner to file дегенде басқан кезімізде затқа өткету керек, сахнаға өткету керек. Level сахнасына. Және тапты басамыз. Көріп тұрғаныңыздай кодымыз жаратылды. Run басамыз. Көріп тұрғаныңыздай play'ді басқан кезімізде level 1-ге өткету керек. Level 1. Ал достар, бүгінгі видеоролигіміз өз жұмағына жетті. Ендігі видеоларымызда біздер сіздермен менюді толықтай үйренеміз. Егер видео жаққан болса лайк, подписка қойың. Қош, саламат болың.